Itinagan ti Ama. Napalabas. Madama ti parambak iti simbaan, kalpasan ti panang misa ni Padre Simon. Naragsak ti amin adim maray. Madama ti panagsarsarita da Don Leon Rogante ken Mr. Wong, iti kilat anak ang ngagda iti gulloong. Naklat nga rod ti amin, kang runaanan ni Mr. Wong, idi naamuan na ati gayang pasdag nga ipatpatakder na ti napabetak. Iti sa bali a bangir, nang isayang kat iti investigasyon de Jefe Salvador, gapo iti napasamak a panagbetak. Iti may sa agundaway, madama ti panagdalyas at dabugi ken Don Leon nga agturong itayan ni Mr. Wong. Itagagayem, dinggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Amo, sa bali dagparparik na kanya. Relax ka kadilaeng, Bogi. Saan ka na kami ti kastadjar mo? Di mo ko na na nagbalin ka na nervyoso. Saan nga di kasta, amo? Iso na laeng, tagasla saan na nasaya at tinapanunot yo. Nga ipapantayo itayan ni Mr. Wong. Ang mga nonyagit iti mapasamo. Kumlab kayo, amo! Sinanab na ta, Bogi! Kumlab kayo lang, amo. Pasiwate kung tulugan tayo. Karti nga ang Bogi! Matungpal, amo! Sa dino ti papananda papa kan Mang Bogi, mama. Diyak mo, iha. Basta ko namot ni papam nga ada na patag papananda. Ay, Apay, iha. Ada ka di masapol mo kan ni papam? awan matkit di, mama. Monica, ibagam man kanyak ti agpaiso. Agat atap ka kadi iti amam? Apay, mama? Ada ka di rumbang apagatapak? Ne, awan, iha. Matlagayam. Awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo, mama. Iso asaan arumbang adamagin nyo kanyak no agat atapak wan no saan. Makita mo't siguro ti ebidensya, Hepe. Adeta, nagaduti kapuanan ti bala dito'y lugan nga naramat may kindi Bogi. No saan kami ang nakapanaw iti dayja lugar? Amangan no nisagmak kamin. Mapan kami adagos iti dayja lugar, Don Leon. Bareng no maabutan mi pay dagiti kunayo anang saneb kada kayo. Rumbang laeng, nas kanyag imbestigar kayo, Hepe. Kamagan nyo di awanan bain na ng saneb kada kami. Juan, Don Leon. Agtignay kami itamat laeng. Men! Sir! Move! Yes, sir! Agtignay tayo itamat laeng. Move! No siyakla amay sa, Ma'am Chona, na ibagakon kada kayo. Sigo din anadlaw ko, nga adda ti panagatap ni Monica kin ni Sir Leon. Ising, Isuna laeng, tadyak amuno anya ti pagat-atapan na. Di namut ngamin ibagbaga kanya. no siyakla maysa. Patsyak timbaga ni Monica saan nga agat atap. Tawan mo ti rumbang apagatapan na. Ma'am Chona, Agtala ka ni Monica, ising. Iso amamati akan kuana. Mabitlaan. Nilyon ti umawawag. Napataglakit di ti ibagana. Madama ti panagimbestigar da Jefe Salvador. Nagturong da adagos iti lugar na nakapasamakan ti amin. Sigurado kang awan ti sugat mo, Leon? Awan, iswa di nakpakatanagan. Urayan na kita. Umayak itamatlaan. Saan ang Chona? Kat pangasim, ta saan kang agpadpadlaw dita? Nagrunakin ni Monica. Leon. Impakamok laing kan ka tinapasamak. Adasik aswan mi biit kini Bogi. May naig iti da ito anapasamak. Kalpasan na, agsubli kami di tamansyon. Alaan nyo amin dagiti basyo, Mindes. Matungpal, Chief. Di kagdanag. Sino nga ta tinagpanggap iti biyag da Don Leon? Un nga rod, Chief. No bilang gayam ta nagsardeng da dito'y itay pinaltupaltugan da ida. Nalabit anatay da kumaitan. P1 Mindes. Ay, sa bali manan da ito'y akaso anaskan asulbarin tayo, Chief. Ay,
Ngam saan tayo nga agsardeng, P1 Mendez. Nasken ang masulbar tayo dagiti kaso dito'y San Bartolome. Ma'am Juna, apay kadi-adi kay makaigna. Ising. Anya ti parikot, ma'am. Ay, awan. Awan, ising. Ay, sa anak ang mamatay, ma'am. Nadnadlaw nga adda pagdandanagan nyo. Kat panagkita saan basta-basta no anyaman dayta. Pangasim, ising. Bayan na kumalaptan. Kas itinakon-akon. Awan anyaman na daytoy. Saan ka kuman akayat atagtagad pa'y hepe? Taamok nga dote sa sikaswem. Ngam no mapalin, ikagumaan nyo kung mga amuan no asino tawaran ba ina nagpanggap iti biyag mi. Aramidan mi ti amin, Don Leon. Di kay agdanag. Agyamanak. Tangay nakasublikan diti presinto. Pumakadak mo ten hepe. Kat pangasim ko ma. Kayat ko ti media blockage iti dayto na pasamak. Matungpal, Don Leon. Di kay madanagan. Ay. Hepe, patuluyek nga roten. Naska na mailimid ko iti anak ko dayto na pasamak. Tapno saan kit dingag dandanag. Mayor Chona, saan nyo ka diya kaya? Tikadak ita dito'y balayo? Padre, Ada ka di ka sa mapaspasamak, Mayora? diyak kaya't amangag ni Monica daytoy, Padre. Apay ngamin, Mayora? Adadakas na pasamak. Anya? Anya dayta, Mayora, Rugante. Ibagam kanya. Mama, anya ti ginagara dito ni Padre Simon? Imayla si marungkar, iha. Ngam apa yan nagdardara sa pimanaw? Ay, diyak mabutam mo. Kunanamot nga da kanupay napatag nga aramidan na. Mama? Anya ka di talaga ti mapaspasamak, Mama. Apay akas ta ti jar mo? Monica, iha. Mama? Adda ka di kayat mo nga ibaga kanya? Awan. Diyak lang maawatan ti bagik. Madandanagadak. Ngam diyak mataam mo no anya ti makagapo. Naggapu kagaya may mansyon dagiti Rugante. Unarding, ni Mayora tinakaamuak iti amin. Agpaiso tinaamuam, Simon. Kinapudno na. Adda dagiti basyo ti bala na alami iti nasao a lugar. Anya? Kat ni Don Leon. Anya tinapasamak kang kwa na. Awan ti sugat na ngagpadpada kini Bogi. Apay, di mo kadi ida inuray iti mansyon? Saan, Narding? Iso ang nagdiretso akong dito eh. Tapno makasarita ka. Papa, kabarbaro matilugan nga inaramat yo ka ni Mang Bogi asim Mang Pet. Ayan ti sigod alugan yo. Ay na, iha. Iso talaga dayto iti makagapo. No apay arimwar kami kinibogi. Tapno alain mi dayto kabarbaro alugan tayo. Anya? Uwen iha. Daan nga minen da alugan tayo. Ha? Ngam papa, modelo day chay. Daanin day chay, iha. Iso sino katakon? Apay, di mo kadi kayat day takabarbaro alugan tayo. Kayat ko, papa. Apay kitin asaan? Kayat ko. Aniya madamag, Maximo. Naama ka nagdiretsyo da Don Leon, ijay presinto, boss. Tiloko a Don Leon. Agpatulong matlagayam kadagiti polis. Boss, Kunak no isulintag dito sa Bartolome. Nga magkamang matlagayam polis. masigurado ka na pabot nga dahil jay, boss. Sana sinsinante na ramid ko. Talaga ginagara ka pinalto-paltukan. Ngam inanadak asan abumtak
iti tangke ti gasolina ti lugan da. Kod, Maximo. Magusto ako na ikastay na lamid mo. Again, anak boss. Agpaliw kayo, pay. Ngamanad kayo lang, ha? Saan lumbang makita da kayo taol ni Leon? Malawag ka di. Matumpal, boss. Da kamin ti makaamu iti dayta. Uray di mo ibaga kanyak. Amo kon ti makagapo, no apayakalat as sino katamdi sigod alugan mo. Imbagak matenken ka, Jonah. Jak kayat amakadlaw ni Monica. Anya ti ko na ni Hepe Salvador. Dayjay met amanel. Napanda kon di investigar iti nakatambangan may kinipogi. Ngam pasig met abasyo ti bala tinaalada. No kasta nga rod, saan daan na amuan no asino dagiti nang tambang kada kayo? Saan? Ngam amoklatan nga adda ti pakay naigan ni Mr. Wong iti napasabak. Leon, Ngam saan nagsigsigurado ni Mr. Wong saan ko asantuan dayjay nga inchik iti kaadana dito'y teritoryo. Iti kanitong agbito. Talaga at tumangad iti barsa nga. Anya jay ko na Monica. Sa balit agparparik na kanyak iti kalat a panagsukat ni papay tilugan na. Anya? Dayta ti agpayso yaya ising. Anya kumangay ti ammom anapasamak, Monica. Diyak may baga. Nga masigurado nga adda ti saan anasayaat. Iso akalat a nagsukat ni papa itilugan na. Agyaman nagtasinong batam ti awag ko kan ka, Mr. Wong. Apay kumasaan, Leon. Lombang lasikas huwag nagitikaskan ka agayam ko. Saan ka, te? Wunmat ah! Apay nakahawak ka. Mr. Wong, kaya't ko kumati makisinarakan ka. Anya makakapo. Sikamet, Mr. Wong. Saan narumba nga sa lodsodam dito'y cellphone no apay? Kasayaatan no agsarak ta. Tapno makapagsarita tayo ti personal. Saan ka di? Okay. Awan palikot, Leon. Sanino pagsalakan ta? Siya ko na mismo ti umay dita lugar mo. Tapno makapagsarita ta, anaimbag. Business makakapo. No apay atak dito'y lokal mo, Leon. Mr. Wong, saan ka kadi ama kontento nga gipatulod laeng iti droga dito'y lugar ko? Leon, amo matnuan niya classic businessman. Sana kontento partnership ta. Nang luna, napadas ko naluko. Anya ti kayat mo asawen? Sumak mamanon taok na papatay dito'y lokalyo. Ada pa yan epektos na kumpiskal dito'y. Nga mawan malay inalamid mo, tapno isakit mo business. Anya? Day ta makakapo, apay keteng ko umay dito'y. Nga maryan kastay mat na pasamak. Anya ti kayat mo asawen, Mr. Wong? Leon, amok si ka mapig-pig-pig. Tao dito'y sampal tulome. Amo kabala malamida na nyaman kayat mo dito'y lokal. Nga mapainaskan papetakam mahal alamid building ko. Anya? Dayta ka diti rason. No apay apinatambang na kami, Mr. Wong? Anya ti mapasamak iti panagsarita da Mr. Wong ken Don Leon Rogante. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Bayat ti panagdalyas at dabugi ken Don Leon amapan kumaytayan ni Mr. Wong.
Kalat nga danang tambang kadakwada. Pinasiwit nga rod ni Bugi ti lugan tapno makapanaw da adagos itinasaw a lugar ket nagdiretsodan ijay presinto. Iti sa bali a bangir, impakita ni Monica naragsak daytoy iti simmangpet ti amana a kabarbarot insangpet na alugan. Ngem sa balin ti jar ti balasang apaman na nagsarita da ken ni Yaya Ising. Kabayatan na, napanda Don Leon itayan ni Mr. Wong ket nagsarita da adwa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Leon, amok si ka mapikpikpik tao dito'y San Bartolome. Amok kabala malamida na nyaman kayat mo dito'y lokal. Nga bapay nasken papeta ka maal alamid building ko. Anya, dahita ka diti rason, no apay a pinatambang na kami, Mr. Wong? Aria, Aglo na, Mr. Wong. Sika, tinang patambang ka na kami kinibugi. Saan ka di? apay, Don Leon. Akludam kadisi ka ng papetak may patpatak del building ko dito'y San Bartolome. Ne, Mr. Wong, awan di amok iti dayta. Nukas Tagalog. Awan mo't amok ibagbagampan nakatampang yo. Anya? Nadlaw ko ang makapungpungtot ni Don Leon itay pimanaw da iti tao na, boss. Saan siya mabaysaan, Leon? No nasilib yon, nasilsilibak. Amom dahi tamak si mo. Talaga mat, boss. Saan inaklon, Leon, at amuna bimtak pastek. Ngamtakil atap ko iso makakapo. Boss, anya ngamin ti ginagana na kan kaya. Sak atapen na utak panakatampang na. Anya? Nga bawa pulo sinaklong ko, Maximo. Kas na ipakakon. No nasilib, Leon. Nasilsilib akpay. Pangasi, mama. Palubusan na ko man. Kakuyog ko mat ni Yaya Ising. Sa dino ko mga minayat ipapanan nyo, iha. Agpasyar kami laang ija simbaan, mama. No ni Padre Simon tigagaraam ijay. Apay ngamin, adi mo pa'y laimpapas tinakisaritakan kwa na idi imay ditoy. Mama, anya ka kadi. Saan agaputa mapanag ija simbaan kat ni Padre Simon tigagaraakon? Monica. Ikarik, agsubli kami matlaadagos kaniyaya Ising. Palubusan na ko man, mama. Panat ko nakamo. Sana rumbang akadinis ko ti Rio ni Wong. May papaniti na pasama. Bugi. Tano ka na yun nakasubang yun ni Wong. May papaniti na pasamak kada tayo. Sigurado nga isidir na mo't akanayon ti may papaniti pan nakapabetak ti pastek. Ngay paparamid na. Ngaman niya kumaga po nga isider na dayjay. Amo, da kayo na mismo tinang ibaga. Na oray no kasano ti kinadalos ti panangisayangkat ko iti amin. Da kayo latati atapan ni Mr. Wong nga otek tinapasama. Hawanen ti sabali. Oray panunutan nyo na imbaga mo. Sabagay, adda pon tumbogi. So sige, saan ko niya ulitan ti panang sidir ko kini Mr. Wong itinapasamak kadata. Nakagtengtan, Yaya Ising. Awan samot ni Padre Simon. Saan na bali, Yaya? Ang diritso talatan dita simbaan. Sige nga rod, Monica. Si kati matumpal.
Ang mga numadamdamalaang sumangpat matlaang ni Padre Simon. Kunak tupay ket. Amok nga da kayo kanimanang ising, Monica. Kunak no awan kayo, Padre. Pinapudno na. Nagsasaruno tayo lang nga simangpat nito'y simbaan, Monica. Ha? Adak lang amin itaja kampanaryo. Taki na saritak ti sakristan ko. Natanawagak ti dadateng nyo. Kastagayam, Padre. Apay, Monica. Anya ti maipaikukan ka. Padre, di mo ko matagidaksan da ito'y asaludsodak kan ka. Anya nga minday ta. Sige. Ibagam lang. Apay nga taasaan akayap ni Don Leon. Ama iwaragawag tinapasamak kadakwada iti driver bodyguard na, Chief. Diyaka mo noan niya tipudno arason. Ngam ko na kanyak. Di na kayat ngagdanag ni Monica. Chief? Yalali ka ni Don Leon ti anak na ni Monica. Ngam, Chief. Uray anya ti aramiden na. Amok adumteng tumutla ang tika nito. Ama amuan ni Monica, anatambangan gayam ti amana. Sana narumbang apagparikotan tapay dayta. Mendez, parikot dan asa nga pamilya ti may papan iti dayta. Anya nga'y tinaamuam kin ni Padre Simon. Awan, Yaya? Ha? Sa balikit di tinadlaw ko, Ha? Anya nga'y? Kasla da ilimlimad ni Padre Simon. Anya? Dayta ti agpayso, Yaya. Tila ang jakam mo. Katnoan niya ti ilimlimad na kanya. Apay a pinalubos sa marimwarda. Kunanamat nga agsublida adagos, Leon. Alangan mo tadyak palubusan. Talaga saan kang agpampanunot yun, ha? Amom na niya tinapasamak kada kami kinibugisan ka di. Isungarod niya impakaammokin ka, tapno makapaganad ka. Kalpasan na pinalubos ang arimwar ni Monica. Napanunot ko ngamin nga ang mga noad-ad nga agatap ni Monica no lapdak. Laglagi pam tinaibagakan ka. Adan atap ti anak ta. Di nalakayat nga ibaga noan niya. Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Isurum noan niya ti rumbang nga aramidak. Oh, Narding. Nakadagas kayo mo dito'y simbahan. Agronronda kami, Simon. Lumabas kami matlangan dito eh. Iswadim magas kami. Kasta ka di? Kumusta ti aglawlaw? Awan matida ka sa nadlaw ko, Narding. Sana rumbang agtalagkalatan, Simon. Amumot siguro ti kayat ko asawan. Wen, mawatak. Nasayat no kasta. Alangaraw den, tagronda kami pay. Nubilang lang tadarumso aparikot. Awagan nak adagos. Maturog ka niya. Adali man tirabi. Nga bata ka pa'y lang dito'y salas. Jak pa ngamin agtuglap, Papa. Apay ayang amin iha. Adda ka ti parikot? Awan makit di, Papa. Iso na lang tapampanunotag no apay amasansan itan alapdandak no adda papanak. Ha? Anya ka di talaga ti mapaspasamak, Papa. Monica, iha. Pangasim ko, ma. Para kin kater aramiden mi kinimamam. Saan mi akayat amay sagmak ka? Anya ko mati pa kaisagmakak, Papa? Iha. Amumet. Nga agduduman apagtang ti mapaspasamak ita dito San Bartolome. Kaya tasawan da ita. Nagrairan dagiti managdagdagas. Jak kayat ama ikanda iti gondaway. Tapno mapagaramidan ta ka iti dagas. Anya ti aramidan nyo dyan munisipyo, boss? Kasalitak mayo lalo gante. Anya? Kaya't ko maala panagtala kasawa Leon. Ipakitak mayola, kampay ide, nasaya atak tao. Sige ti makamo, boss. Hala, Maximo.
Isa kanam lukan, mapantaayan mayola lokante. Anya ti kayat yung nga idasar ko para kada kayo, sir. Saan ka mabisin ising? Ha? Ngem, sir, di kay pa'y nagarmusar. Kuna ni Ma'am Chona itay, asaan kayo asingaen, tamat maturog kayo pa'y laeng. Mabalin ka di ising. Ibagakmat kan kakat no mabisinak. Sir. Hala, panawan nak pa'y laeng ditoy. Ada na patag apang panunote. Pasensya kan, Mr. Wong. Di magasak pa'y nga minidye presinto, sakbay nga imayak dito yung munisipyo. Awala nyaman ha, mayola. Anya ginagalayo, plisinto. Ada kate palekot. Awan mo't, Mr. Wong. Kinumustak lang dagiti kaso nga igam da hepe. Ngaman yan, tawan pa'y lati paglawagan dagijay akaso. Ay, wan galon mayola. Kasi tinapasama kipat pataktel ko pastek. Sayang dakel kastos ko. Ha? Ipagalop ko swelteak ditoy. Nga malas hamat. Anya ti kayat mo asawan, Mr. Wong? Kasla maupay ako nak negosyo. Ha? Ngam pampanunote kastos ko. Iso panakunak. Lumpang lang ituloy ko ang negosyo. Saan pa upay gapo na pasamak. Rimuaran da papakan Mang Bogi, yaya ising. Dagitilangan armado alalaki ti kadwata di ti mansyon. Monica. Yaya, damagak man kan ka? Anya ti madmadlaw mo kadagiti dadakkel ko. Ha? Di ka kumaglibak, yaya. Panagkunam ka di kat adda ti ilimlimad kanyak da papakan, mama. Ha? Ay, kuha, Monica. Ay, jakam mo ti ibagak. Pasensya ka lakuman, balasang ko. Anya tinaramid ni Mr. Wong ditoy. Kinasarita nak, may papan iti napabetak apasdek nga ipatpatakdar na. Apay ka no? Kasla ka no maupay iti pa nakapabetak daya pasdek. Ngamurumbang la ka no nga ituloy na latat ti agnegosyo ditoy. Talaga atoso na Mr. Wong. Talaga kayat nak akumpitensyaan. Sigunit impormasyon ang nakalap ni Bogi. Dito'y ti kanayon nga ayan ni Mr. Wong. Dahito'y ti pag-aayat na restaurant. Kasayatan no dito'y aglaingan nga. Ison samatan dahi talugan ang nagsardeng iti batog ti restaurant. Isong agpaisa, adan ni Mr. Wong. Nasaya at mata na uray ko dito ay. Uraya ka makastrek dito yung restaurant. Nagdiretso di tayan ti cashier ni Mr. Wong. Apay nga ta? Isumit lang at ati akin kukoy ti dahito yung restaurant. Ngem, kasado kumamapasamak na ita kat amok no asino ti talagang agtagi quality restaurant. Tinasayaan. Asit kaklangan. Napatag ti bagag kiniwong. Isua. Wait lang, Don Leon. Ha? Saan kayo mabalin o masitaglatan ka ni boss? Anya taramidan ni Don Leon iti daytagon daway. Gagayem di uliwaya na denggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician
Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.